Минем дә шундый матур итеп киенәсем килә. Шундый калфагым булсын иде, һәм менә шундый күлмәгем. Бу апа миңа үрнәк. Нинди матур китаплар. Буларда гыйлем бик күптер. Тизрәк укып бетерәсем килә. Барысын да шундый гыйлемле буласым килә. Ә менә бу абый миңа үрнәк. Сәлам дустым, син дә мондамы? Синең белән Гөлфия апа һәм бу күңелле әлифба дәресләре. Ә менә бу кешеләр миңа үрнәк. Үрнәк нәрсә дисеңме? Ул нинди дә булса яхшы сыйфатларны үзеңдә булдырырга теләү. Мәсәлән, мин дә көчле яки җитез булам дисәң, көрәшчеләр сиңа үрнәк. Ә бәлки сиңа бию ошыйдыр? Димәк, бу апа кебек биюче буласым килә дисең, һәм шулай эшләргә тырышасың. Мәсәлән, бу апа миңа үрнәк. Ул укытучы булган, бик укымышлы, бик матур күркәм киенгән. Бу апа Мөхлисә бубый. Ә менә бу абый, ул шулай ук укытучы, галим кеше. Ул хәтта үләннәрне дә белгән. Бу абый Каюм Насырый. Үрнәк кешеләр генә түгел, ә рәсемнәр дә булалар. Мәсәлән, синең каршыңдагы кагаз бите шулай ук үрнәк. Аңа карап, син дә тырышып язасың. Яле карык, біз бүген нинди хәреф үтәбез икән? Каралы нинди нечкә билле, нәзакәтле хәреф. Яле бергәләп әйтеп карык. Әйе, ул бик матур ләлә чәчәгенә охшаган. Күрәсеңме, ләләнең дә сабагы бар. Хәрефенә нинди сүзләр бар икән соң? Дуслар, сез беләсезме? Бу рәсемгә карагыз әле. Әйе, монда үлән, үгез, үрмә күш, үтүк, үлчәү бар. Ә тагын үрдәк бар. Мин үрдәк турында күңелле җыр беләм. Син дә кушыл. Ял иттек, ә хәзер ү хәрефенең язылышын карыйбыз. Кулыңа каләм ал һәм экранга игътибар ит. Димәк, басма хәреф. Без башта аска төшәбез, тагын бер сызык аска төшәбез һәм ләлә чәчәге кебек сабагын ясап куябыз. Хәзер игътибар ит язма хәрефкә. Аның сабагы әз генә авыш. Димәк, кечкенә генә дулкын кебек яза башлыйбыз. Әз генә түгәрәкләп төшәбез, өскә күтәрәбез һәм
Әйе, ләлә шешәгенең сабағы кебек аска таба төшәбез дә, кечкенә ыргак ясап куябыз. Афәрин, дустым, син бик тырышып яздың. Нечкә билле, нәзакәтле у хәрефе сиңа рәхмәт әйтә. Ишетәсеңме? Күке дә рәхмәт әйтә. Калын урманда, гел кичкә каршы, ишетелә моңлы bir кошның тавышы. Кәк-күк, 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 кәк-күк. Әйдә, дустым, син дә минем белән кабатла әле. Кәк-күк, кәк-күк. Әйе, дөрес, афәрин. Без бүген нечкә билле, нәзакәтле у хәрефен өйрәндек. Үзеңә иң яхшы, иң әйбәт сыйфатларны үрнәк итеп ал. Күрешкәнгә кадәр, дустым. Ә хәзер күчтәнәш. Kızım, nişlerin bu senin oyuncakların taralıp yata üst başın tozgan şeşini gine kar eli. Ettiğin salavacıklarını bileyim. Ye git, ye bir ye. Nersi? Ettiğimin urguma güçten korkuyorum. Nersi? Korkasın. Eligine bir kıyığı yedin benim bilen söyleşkende. Olaya bu urguma güçten men korkuyorum. Yarar kızım, türlü jinperi olbastılarına gına jingenini bu urma küçkegine birişmeybiz indi. Git, kış, git, pis, git. Men senden korkuyorum, urguma güç. Yok indi, yok. Biz ilerin jiştirmağın kızlarını bek yaratabız. Onlap yatkan evirlerde ıya kırabız. Zübeyde'nin şeşleri bizim perevezler kibek. Uzun, şuvalgan. Ay. Hadi, anladım ben. Her dizgilen oyuncaklarını yiyeyim da tarakını alayım da özüm tarayayım da hem urma kuş gitecek. Eydeli. Yok. Allah jingilgine tugil. Allah sen nişik urma kuş? Benim bilen köpten oynaganları yok. Benim oynasam kile. Urma kuş bilen oynarga anişiksın. Men hazır sözler aytam. Qaysilarında ü harifi var. Şu sözlerini qabatlab aytirga kerak bo'lashaq. Oo, mınday oyunlarını yaratabız biz. Alaysa başlayız. Urma kuş. U harfi var mı bunda? Benim. Başında var bu ne? U. Urma kuş. Bunda hatta iki U harfi var. Orman. Bunda yok U harfi. U. Al, urma kuş aldama. Aferin. Ördek. Bak. Var. Var mı U harfi? Hadi koyalım. Ördek. Başında var ördekte U harfi urma kuş. Eti. Şuma ördek şumakas. Şuma ördek şumakas. Kim şulaydı bir? Kim şulaydı? Salavacıklar. Dırız. Hayda oyununa devam edelim. Kulmek. Senin onlar büyük kubey mi? Kulmek. Var mı bunda U harfi? Bunda öyle kul sözü de var. Kul. Var mı da U harfi? Urma kuş. Utuk. Oho. Utuk. Bunda tukku ne var? Tuk de var. Ut de var bir tanemde. Utuk. Bunda da iki U harfi var urma kuş. Urma kuş dost. Biz daha sözler bilemiz hele. Mesela ulşev. Amin. O kız ne bileyim. Buldu, korktu. Belki gider de hazır. Ku bilesiz. Aferin. Ya urma kuş. Buldu. Biz oyun oynadık. Ettim için oyuncaklar.
oyuncaklarını jırga şaşını urarga. Ha, bunu sen ettin men, ayımı? Men etmedim. Ya keleydi. Şeşten başlayıp. Hoppa! Taratatatam. Vah! Edem yanımda saklap duradi oğlan. Bir vişni. Düşemden sizni qarab turib şunday qiziq. Yugurib gina yurisiz. Yugura orduq biz. Qiziqsınlar imiş. Bu harifi sen bu tanalay qoşmayın diye mi? Yarar, sileşdik. Kızlar, şeşigizni urab yürügüz. Malbaylar, siz oyuncaklarını yığıştırıp yürügüz. Biz indi şeşlerini urdik, oyuncaklarını yığıştırdık. Şuna göre bizden vaktimiz var. Biz hazır rahatlanıp salavatiklar bilen biyibez.